Dobar dan svima. Pa dobro, moji stavovi o našoj ženskoj košarci su poznati već 20 godina. Ti moji stavovi potvrđeni su sa 2 evropska zlata i sa 1 olimpijskom bronzom. Jaka reprezentacija počiva na jakom domaćem takmičenju i domaćih klubova. Moja ideja je da se reprezentativne treninge ne svedemo na par meseci godišnje, već da se glavnica našeg državnog tima uigrava tokom svih 12 meseci. Na taj način ponovo ćemo da igramo značajnu ulogu i u klubskoj i evropskoj košarci. Trenirajući zajedno, naša reprezentativki će tokom ligaškog dela sezone napredovati kroz rad u klubu, a tokom FIBA-inih takmičenja kroz rad u nacionalnom timu. Insistiram na jednoj reči, a to je reč zajedno i sve vreme, pod stručnim nadzorom najvećih stručnjaka koji čine moj tim. Sličan, mada manje ambiciozan projekat na koji sam jako ponosna, dao je fantastične rezultate. Najbolje igračice ženske reprezentacije Srbije, osvajača zlatne medalje na Eurobasketu 2015. godine, bile su devojke koje su zajedno radile godinama u Partizanu, kao što znate. Potrudit ćemo se da dobrim rezultatima očuvamo vaše poverenje, a posledično tome i da sa pravom dobijemo medijski prostor koji ove devojke zaslužuju. Borit ćemo se dakle za mesto u vašem mediju, za pozitivnu vest više, za šlajfnu više, za minut više, na svakoj televiziji i na svakom radiju. Sve svoje slobodno vreme, životni elan i radnu etiku stavila sam u službu razvoja ženskog sporta kroz pokret za žensku košarku Marina Maljković i Institut za ženski sport. Napadajući Evrokup sa Galatasarajem i Evroligu sa Fenerbahčom, sve pauze sam posvetila našoj košarci. Znam dobro i da sledi sada ono popularno pitanje. Kako to Partizanovac u Crvenoj zvezdi? Vrlo jednostavno. Niti želim da se pravdam Partizanovcima, niti da se dodvoravam zvezdašima. Oslobođena sam tih predrasuda prosto, kao stanovnik ovoga sveta, kao neko ko je radio i u Srbiji, ali i u Francuskoj, Turskoj, u dalekoj Kini ili Japanu. Imam mnogo iskustva i veoma dobro znam da razdvojim privatnu i profesionalnu emociju. Ako me pitate da li ću prestati da navijam za Partizan, naravno da ne. Ako me pitate da li ću kompletno svoje profesionalno znanje i ličnu energiju uložiti u to da Zvezda osvaja titule i da razvije igračice, svakako da je odgovor da. I tu bih stavila tačku na tu priču, jer ko to danas ne razume, bojim se da neće razumeti ni za godinu, a ni za deceniju. Kao što je moj rad u Partizanu bio u službi Srbije, baš tako će i moj angažman u Zvezdi značiti borbu da se u Srbiji steknu uslovi da se što više devojčica bavi košarkom. To je važna misija i za razvoj ženskog sporta, a i za zdravlje nacije. Na samom kraju iskoristila bi priliku da vam predstavim ove devojke koje su najvažnije i koje su ovde. Tu su devojke koje su već bile u košarkaškom klubu Crvena zvezda, koje na moju veliku radost nastavljaju sa nama. Tu su devojke, a reprezentativke Srbije, tu su devojke iz naših mlađih selekcija, jer su sve one podjednako važne u mom sistemu, u mom projektu.